وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat Jumat Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah, seperti biasanya kami atas nama pengurus Baitur Rahman akan menyampaikan beberapa informasi atau laporan, antara lain laporan keuangan Masjid Baitur Rahman dan dana renovasi Masjid Baitur Rahman tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 tahun 2022. Untuk Masjid Baitur Rahman saldo awal dan sebesar Rp6.122.086, infak Jumat lalu Rp4.925, jumlah uang kas menjadi Rp11.047.086. Adapun pengeluaran untuk kegiatan peribadatan pengajian Rp2.007.000, kebersihan Rp500.000, bantuan untuk amal kematian Rp500.000, dan bantuan untuk panti asuhan dan yatim At-Taubah Rp1.000.000. Pengeluaran Rp4.350.000. Saldo akhir kas
Masjid Baitur Rahman sebesar Rp6.697.86. Selanjutnya laporan dana renovasi Masjid Baitur Rahman tanggal 17 Maret 3 sebagai berikut. Saldo awal dan sebesar Rp207.296.701. Penerimaan melalui BSI atas nama almarhum Haji Dailami Rp250.000, atas nama Jalaluddin Ibrahim Rp300.000, atas nama Selamat Wahyudi Rp100.000, hamba Allah Rp750.000, atas nama Eko Jaya Margono Rp500.000, Selamat Wahyudi Rp100.000 dan hamba Allah Rp500.000, dan atas nama Bapak Reja Karya Ahiko untuk almarhum Ahiko bin Khim Mantori dan almarhumah Aminah binti Ibrahim Haji Hasan dan Ahmad Yogi Medio Reza Ahiko sebesar Rp1.500.000 dan pemindahan buku sebesar Rp31.266.500. Penerimaan Rp35.366.500. Jumlah uang kas menjadi Rp242.603.201. Pengeluaran upah tukang Rp16.906.500. Pembelian batu split 6 kubik Rp2.550. Pembelian material bangunan bata, besi dan semen Rp31.266.500 dan pembelian material instalasi listrik Rp150. Pengeluaran Rp50.087.000. Saldo akhir kas sebesar Rp191.790.281. Selanjutnya melalui rekening cadangan 491 telah diterima sampai sekarang ada sebesar untuk hamba Allah Rp1.500.000, dari Chandra Rp20 juta, dari PT Indonesiaku Rp100.000, Sarala Pasha Jakarta Rp10 juta, Yunahan Nizar SPD 10 juta dari Jakarta, Arya Pamungkas Jakarta 15 juta, Najib Wahab Mauladin 20 juta Jakarta, Yopi Sasda 10 juta Jakarta, Niki M. Ali Jakarta 10 juta, Ahmad Basori 10 juta Jakarta, Salami Jakarta 10 juta, Rozi Ramadhani Jakarta 50 juta rupiah, Aslinda 10 juta rupiah, Abdullah Rp500.000, Hardika Dakambrata 10 juta rupiah, Muhammad Safari Rp200.000, Riyati Handayani 10 juta rupiah Jakarta, Herpen Sayati Rp200.000 dan Muhammad Amir Akib Jakarta 30 juta rupiah. Penerimaan Rp27.600.000. Selanjutnya telah kita terima juga hari ini pagi ini atas nama almarhum Haji Najamuddin bin Haji Mahmud dan almarhumah Haja Rosyawati binti Haji Komarudin sebesar Rp2 juta. Terima kasih atas infak dan sedekahnya. Itu marilah kita mendoakan pada bapak-bapak yang telah berinfak dan bersedekah, khususnya untuk pada saat ini atas nama Bapak almarhum Haji Najamuddin untuk Junaidi bin Ali Berjo yang salah satu donatur kita dalam keadaan sakit. Untuk itu marilah kita membacakan Al-Fatihah untuk bapak-bapak yang bersedekah dan berinfak di Masjid Baitur Rahman dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah, semoga Bapak yang telah berinfak tadi diberikan kemurahan rezekinya, dilapangkan kuburnya, bagi yang sakit segera disembuhkan dan dimudahkan segala usahanya. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah salat Jumat. Marilah kita merapatkan dan mengisi saf-saf yang masih kosong di tengah-tengah masjid ini. Adapun yang akan bertindak selaku khatib dan imam pada saat ini adalah Ustadz Adisam
Eskom Islam. Terima kasih atas kesediaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Walaupun banyak hambanya yang kufur, akan tetapi ampunannya tidak akan pernah luntur. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan bertafakur agar tidak menjadi hambanya yang kufur lagi takabur. Sebelum azab turun marilah kita bersyukur. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasul yang mabrur. Dialah pengatur sekali figur bagi umatnya yang selalu berbuat jujur, sehingga kehadirannya membuat umat terhibur. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena bekal takwa inilah yang dapat menghantarkan kita manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah takwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang paling mulia, salah satu ibadah yang paling agung adalah doa. Namun seringkali kita bahkan meninggalkan dan melupakan amalan doa ini. Karena doa adalah salah satu alat komunikasi yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari tidak luput dari doa. Ketika kita sebelum tidur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau makan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesudah makan pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau salat, kita berwudu. Namun sebelum kita berwudu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai wudu, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mau masuk masjid, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar dari masjid, kita pun dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepadanya. Oleh karena itu, ibadah yang paling mulia adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Dr. Abdul Malik Al-Qasim pernah menuliskan di dalam bukunya yang berjudul Durus Al-Am. Doa memiliki keistimewaan dan keutamaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat 40 surat Al-Mu'min ayatnya 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berdoalah kepadaku, apa yang kamu minta aku kabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan berdoalah kepadaku, katakan wahai Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah fa inni qarib, maka aku dekat, aku mengampuni dan mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang diriwayatkan dari hadis Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian yang ketiga, doa dapat menolak bala, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang. Kemudian yang keempat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berdoa. Diriwayatkan hadis Bukhari, wa ana ma'ahu iza da'ani, dan aku bersama orang-orang yang berdoa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok, mari kita lihat sejarah nabi-nabi, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana Nabi Yunus selamat dari perut ikan. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam merasakan 3 kegelapan. Yang pertama, Nabi Yunus merasakan gelapnya di dalam lautan. Nabi Yunus yang kedua merasakan kegelapan di malam hari. Nabi Yunus merasakan kegelapan di dalam perut ikan.
Namun Nabi Yunus tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada yang mengatakan Nabi Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Ada yang mengatakan 7 hari di dalam perut ikan. Bahkan ada yang mengatakan 40 hari di dalam perut ikan. Ada juga yang mengatakan ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di sore hari. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, datang malaikat Jibril, wahai Ibrahim, maukah aku selamatkan? Maukah aku tolong? Apa kata Nabi Ibrahim? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus. Dan beliau berkata juga doanya Nabi Ibrahim, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Nabi Nuh ketika diterpa oleh musibah bencana. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti, jangan berputus asa. Walaupun doa kita pendek, yang penting kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu aktivitas kita. Imam Syafi'i pernah mengatakan, apabila seorang ingin mengawali pekerjaannya, ingin mendapatkan barokah, maka mulailah dengan bismillah. Mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu akan mendapatkan barokah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Arba'in dikatakan, Ya bani Adam, lau balagat zunubaka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, wahai keturunan Nabi Adam, jikalau dosamu menjunjung tinggi, dosamu banyak, tapi engkau memenuhi, datang kepadaku, kemudian engkau berdoa kepadaku, ghafartu laka, maka aku ampuni dosa-dosamu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itu jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita tidak boleh meremehkan doa ini, karena sebaik-baik alat komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala bukan WA, bukan Facebook, bukan sosial media yang lainnya, tetapi kita sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa
وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sob, luruskan dan dapatkan yang kosong diisi dulu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان
أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله 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 العظيم الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال من نعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin irhamna 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 ya zal jalali wal ikram hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amah wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wal afat indal hisab Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tu'akhidna id nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina fana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad ya Allah ya Rahman ya Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah Engkau ampuni segala dosa-dosa orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah Engkau ampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kami ya Allah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin